Ia, ele tu nei TAEAO tato au lea mai le lofa ma le anga lei o le atua nei TAEAO. Ia o le porkalame nei o le MALØ TAEAO FAALEAGAGA. Ia e pe ona masa ni e aso taitasi. Ai le i amataina la le tatou mataupu ma le tatou faso. Ia se o tatou angai mo atu i le atua. Ia i nei TAEAO se talo. Ia vai le atua o lo matou tamaa. Ai matou te lei fai o se ngā luenga pe tautala fo i se upu pe tasi pe lua i le TAEAO le nei tamaa. E mua lava o na matou talo ma wala au i lau fio. Awa matou te lei loa o se mea o i matou lava o tangata. Le ala lea e mua ai o na matou talo ma wala au i lau fio i le TAEAO le nei. Ia i lau feso soani. Tamaya vi ia oe le nei TAEAO fo iatu mea uma i lau fio le vi inga o le whamanu ma le whanetanga. Ona o lo alofa tu noa ma lau tau singa o lau puipuinga i lo matou ola. Ua mawhai ei o na matou wala whai mai le nei TAEAO leo la fou le malosi mai lau fio. Ia whaftaita mai mea uma o e tapena mo i matou. Le ngata o le ola tulu ia o le manava o lo e whasoa mai pea mo i matou. I le aso ma le aso. Tamanga le mai lau fio. Ia i le launga ina ma le tautarangia o lau upu le TAEAO nei. O se ngā luenga e whaia fua. Pe au noa ma lau fio. Ngā pa ia fio mai a oi. E whetalai oi le TAEAO nei. E mori o lau upu i ai o whinangalo maloto. Ai mai se foi o maota ma lawa i le TAEAO le nei lo matou tua. Ia amataina e lau fio nei whasoa. Whai wina e lau fio. Ama ia foi e tu lava le vi inga i lau fio. Ina ia vi ai oe ma whamanuina ai oe. Ile nei TAEAO lo matou tua. Ona o Yesu. Amene, ma amene, ma amene. Ia. Fia lau e whaataro whatu. I lau whasausaunga sa mo nei TAEAO. Ia. Whaataro whatu po i tapu inga malu. Asio tātou atunuu. Ia i nei TAEAO whaataro whatu. Wai la maleanga whaloalo. Ia e opa ia mo sa mo nei TAEAO maloso i fua manuia malo le langi mama. Ia whataro whatu foi le au whainga ruenga pa ia le atua lo whapenao na whaile le malu. Ia i tu e fia o 𝚘𝚙𝚎 nei. Ia whapea tulu inga umo nei le langi. Whea lava o e maua mai ai. Ia le tātou porkalame o le MALØ TAEAO FAALEAGAGA. Ia i nei TAEAO. Ia whataro whatu ia te oi. Le tangata o le atua. Ia malo wharitua. Ia i nei TAEAO. Maloso i fua manuia. Malo le whatoa toa i le ngā ruenga le tua. Whataro whatu fua tino keriso. Le au paia ma le au pele. Le au whatoa toa uma le TAEAO nei. Ia malo le soifua manuia. Malo langi ma. Whautai foi. Ma lotou te talo. Ia ua mawhai eo na maupea le malosi. Ia whapena ona whaauo ai ia le nei au nanga i TAEAO taitasi. Ia whataro whatoela ia te oe le uso le tu whine i le li. Ia i le nei TAEAO. E le whangaro ina foi ia wō mapaanga a inga. Olo whapena ona fia pea e mai mua mai ia matapua ia foi ma lafo mai foi ma ia le whiau tustusia. Ia whapena ona lango ina i le nei au nanga. Ia i aso taitasi. Ia malo le soifua manuia malo le langi ma nei TAEAO. E le whangaloina foi nei o matua whaleanganga. Pasta Ferretti. Ia whapea le wharitua ma le rofo aolo. Ia i le nei TAEAO. E mesechi o matua ai ngalotu. I nei maangele le alofa tunoa. Ia whataro whatu ma le ngang whaloaro nei TAEAO. Whatai mo lau te talo. Ia i ele manatu, o le atatuanga i loa le tātou mata upu i le TAEAO le nei. Leo wa e sila nei lungo le screen. Leo wa i ele tātou tusi. O le mua le Ioane lo mata upu e lua. Foi upu e sifulu lua. Ia se e whaangata mai li foi upu e sifulu marifitu. Le foi lau e sila. E leo wa wha uru tala atu whapea.
o Lapataiga i le Ekalesia i le lalolagi. O le taimi nei o tau soifua mo tatou iai le lalolagi nei ona po. O loo iai pea le Ekalesia Keriso. I le lalolagi le taimi nei. O loo tapena le Ekalesia Keriso. A whaila o e iai i tonu o le Ekalesia Keriso i le nei taimi. Po le nei au ngā tupulanga. O lona winga e au ngā tele la le whiau lea mo oe maa umai tato umai le TAEAO nei. Ona o le tusi lea. O loo iai ia ni Lapataiga. Mo le Ekalesia Keriso. Ona o le Ekalesia o le tapena. E le ngata la o le Lapataiga o le Ekalesia. Po o i la tau leo te tonu o le Ekalesia Keriso. Ia matoe Lapataiga i le Ekalesia. I mea ia o loo iai le lalolagi. Leanga o le Ekalesia. O loo i le lalolagi pe le Ekalesia Keriso. E le i o i le taimi e avesea i Iesu lana Ekalesia. Mai le lalolagi. O le mafuanga lea. O leo o whai atu i o le tele o Lapataiga. Ma warning le i tonu o le tusi lea. E whamanatu atu ai a te oe le TAEAO nei. Ma whamanatu mai e fo i a te au. Ina ia tātou nofauta la. I le taimi i leo a tātou iei nei. Ona o mea leo a tutupu i to tonu o le lalolagi. I le taimi nei o tātou iei. Ua makua i ese a me o tātou wa ai atu. Leo a mata ona a ngai mai to tonu o le lalolagi. E fōringa mai o mea ia. Lea olo o Lapataiga i tātou, i le kaimingi i le lalolagi, ia tātou mataala, ia tātou malamalama, e tātou ona i loa e le Ekalesia, mea ia, leito tonu o le lalolagi, e a whainga ai le Ekalesia, e pisi ai le Ekalesia i mea ia, a o le etapena, o le sauni, ia le Ekalesia ke wiso le taimi e fio mai e Iesu e si tiana na Ekalesia. O loi to tonu lai i le tusi le tele o Lapataiga, mani Lapataiga, mo le Ekalesia, ina ia tātou nofauta, ina ia tātou malamalama, o le ale mea ua o inai oe maa umai tātou umai to tonu o le Ekalesia ke wiso. E tātou ona tātou tū mauai, e tātou ona tātou no nofo ai i, awane i o tātou feo ai solo awane i o atu i o mai i o atu i o mai i e te tau ona e tūmau e te tau ona o tūmau e te tau ona o nofo pea i le mea lewa o ina ai au te tonu o le Ekalesia ina ne i le anga mai la le Ekalesia ke wiso a o le ta pena masauni i le fio mai o le ulu o le Ekalesia e si tia lana Ekalesia le alau te whiwhaitau atu aila ia fwai upu ia. Ia mo tātou i le TAEAO nei, o te manatu, o te tonu, o le ala i te tonu i a Lapataiga ia mo warning. Ia, for the Church of Jesus Christ. O lau whaitau atu, a lau fwai upu ia mara ngā whanaro nei TAEAO, o le au whaitau ina mua atu whapea i le whasa moa. E manatu marita tolunga o le mau loa ona tātou whalongolongo ai, e leo se taimi mua le nei whatoa e whalongo ai, keu siano maritino ke wiso le TAEAO nei, ia i le tusi lea mua Ioane, ia matusi umare tono na whiongo pa ia le tua, o le au ngā marita ua le tino ke wiso, o le alai ei le whamanatu, o lo whamanatu mai ei, ia te oe maa umare Ekalesia ke wiso, i le kaimingi i kau ke ei, e te tau ona tātou be aware, i le taimi nei wa tātou ei, ina ia tā pena le lei, ina ia tātou sauni uni, male poto, i le taimi nei wa tātou ei, le ala lo whaitaua tua whapea, le whanawe o te tusiatu ia te o tau awa ua whaamangaloina, o tau ona sala, ona o lona suwafa. O tau tamai, o te tusiatu ia te o tau, a wā ua o tau i loa, o ia o lo ia i talu le amatanga.
taulele ai, o te tusi atu ia te outou, a wā ua outou manu malo I loo leanga. Ta maitie, ua o te tusi atu ia te outou, a wā ua outou I loa le tamā. Outou tamai, wā o tusi atu ia te outou, a wā ua outou I loa, o ia, o loo iai talu le amatanga. Taulele ai, ua o tusi atu ia te outou, a wā o malo losi outou, o loo tu mau fo ia te outou, le afionga le atua. Ua outou manu malo foi I loo leanga. A wā o te manao aua tau te mana nao ile lalolagi, po o mea oi le lalolagi. A whai manao se tasi le lalolagi, e le o ia te ia le alofa I le tamā. A wā o mea umalawa oi le lalolagi, o le tu ina nau o le tino, o le tu ina nau o mata, ma le whaalia vale o le nei o langa. E le mai le tamā ia, ae mai le lalolagi. Whai upulai e ono pe ona o whai atu. Wa ai le iei. I whai upu ia sifuru tolu, su fasu lima su rono sifuru fitu. E lua vaenga leo lo ta oto mai e tonu I le tala lea. O le vaenga mua, leo o lo o au mai e se Lapataiga, mo le au keusiano, mo le au whaatuatua, mo le tino keuriso, mo le au pele, I le TAEAO le nei. A tato wawa aila I le whainga o le tusi lea, fo I lea le apostolo o Ioane, o I tato te loa ai, le mātango fie o le whaatulanga ina, o le tusi leo au mai e le koi inga, I Ekalesia I Asia. O lo matua in ora le mai whainga le kusia la paskolo. Lea lai mua mai loa lai tu tonu o le Ekalesia. Lea nga o whaitau atua whapea e whai to ai ngā tangata rei o le whanau, o le tamā, o le tau lea male kamai kiki. O whele I tangata ia, le to tonu o le Ekalesia ke riso. A whaila o e mai moa mai le TAEAO nei, o lona winga, o le Lapataiga o e le te whaalongolongo mai, o e le te mai moa mai, o le Lapataiga fo I au, lea o te tautala atu, ai sea, le anga o kako, le kau kongu le mea kau le Ekalesia ke riso. O lea o e whaalongo lea na o whaitau atua, lea mua mai a whai mai, whanau, le whanau e. O le kusi lea, le whanau e. Maka mai a le whanau. O lea le ata o le me o le whanau. Le kaukala I a la poskolo I le ave e. O le whanau ai. O le whanau a le atua. Le whanau e. O le kaukala I whanau a le atua. O le tautala I au whatuatua. O e le ke mai moa mai le TAEAO nei. O le tautala I tangata o ia talia Yesu. O le tautala I le au pele, o le au keusiano, o le tino keuriso. O le whatatau ai le upu lea le whanau e. Hawai le māngaia. Wamaia, le whanau e. Ua outusi atu ia te outou. Ua whamangalo ina outou ang sala. Le tino keuriso le TAEAO nei. O e leke mai moa mai maa o e leo kaukalai. O le whanau lea, le kaukalai a kakou. Ai sea le meu a mai le kusi le, whamanatu mai e le aposkolo, le whanau a le atua, le tino ke riso, ua whamangalo inga o angasala, ua whamangalo inga o angasala, e ai, e ke riso Yesu. A leo koe sau lalo, leo ua oma le whanau, whamai tamā. A whai o le te mai moa mai le TAEAO nei o oe o se kama, o oe le tautala iei, leo a kusi mai iei. Whapenga fo ia, o leanga o le tamā. O ke kalia upu ia. Aisea, leanga o le tamā. O le tamā, le ko kongo o le Ekalesia ke riso.
O le kusi lea, e le ia vei kua o le Ekalesia, ngā ave le Ekalesia. Lea la ua mako ai pinpoint mai le kusi a le aposkolo, mea tau o le tangata, po o itu ai ngā tangata i e toa whape o no whai atu, leiko kongo o le Ekalesia ke wiso. O le fesili le kai au ngi, o e to tomu o le Ekalesia ke wiso. Ka whai la o e mai moa me le TAEAO le nei le whasoa ina o le upo le atua, o lai kei kua me le Ekalesia ke wiso, e le o le kaimi nge ke sau i kokong. Ai sea, leanga o e o tama. Whailau a inga, whailau a wā, whailau whanau. A ole, mana onga o le aposkolo Paulu, malanga la o Ioane, malana Lapataiga leo o mai le kusi le Ekalesia. O kouka mā. Nā le mea le tau wha malamalama mai i o tauta ma, wha mai, ua o tau i loa o ia. Sai ei o ia mai le amatanga, o ai le ia lea, o le kua. Neu ai loa e oe lea le tamale tu tono le Ekalesia ke wiso, le wau loa. Ngai ai ia le atua lea mai le amakanga. O whea le iei, le tu tono le Ekalesia ke wiso. O le si tangata le ka umai i, whai mai, o le kau le lea. O le kau le lea. O whai upu i e toru, su korsu fasu lima, le kau kala le vaenga mua mua. Po le tau tala i le Ekalesia, ma ko inga kangaka la i tu tonu o le Ekalesia. O le whanau, ai wa ai tangata i e toa ele o ka ua maseki ngā. Ele ai maseki ngā o ta umai e i. Na o le whanau o le tamā o le tau le amaraka mai kiki. Ai wha whewa whingi sei kurou. Makama kengi. Sa moa ma le au kipsiano i le TAEAO nei. Ai wa ai i whakulanganga i le atua, me i kongo le whiongo pa ia le atua. A whai kau le ngu, ele whai kau ki ngā. Le whai kau ngā o ka maloloa. Ai sea leanga o uru o ainga. Ai o ke whawhetai le kusinga e le aposkolo le kusi. Ne iai Leatinuu ma le kamakengi i lunga le upu mua lea. O le whana ue. Lai ei maritina i te tonu. Lai ei maritamatene i te tonu. Lai ei malava le tamā Leatinuu. O le atali i o le tamatene ma le whana uiti. Lai ei kokongo le upu mua le mention mai le aposkolo i. Il faut ipu le sultonu le whana ue. Le ala o umar whanau, umar tamā, ale ala o oso mai lo ilalo. Le tau lea. A whai o e iei tu tonu o le Ekalesia a ke riso i le TAEAO nei, ma e mai moa mai fo ima e maka i le whamalosi. O oe le tau tala iei, pe a whai o oe o se tau lea. O lea le mea le whamai le apostolo Paulo i meo tau lea, po le tau lea. Le whamai. Wa mai awa ua o tau manu malo i le leanga. Wo kou manu malo, kau le lea. O oe o tangata manu malo. Ai sea, wa e manu malo ai. Wa e manu malo i a ke riso Yesu. Leanga, lea mua mai le whanau. Wa mai a, o wha mangalo inga o kou anga sala. Onga o Yesu ke riso. Wha pe ngā fo ila i a tamā. Tama ngo ko iloa o ia mai le amakanga o ai o Yesu ai sea langa sa Yesu le finga le la lang a fa tau le kenese fa mele fiango pa ia le tu kenese mo i nao mai ta tu faia ta tu faia ia le la langi ma me uma sa le kur kama sa ile tu le alo sa ile ngang pa ia na fa mai sa ngumi le la langi ona whenga o yo ia i leo le nganga o le kua i le whangatai o ngā in order lo lea o mea le laulangi ina ua whela talai atu lea tua i nā mā lama ia sai ei mai Yesu i nā whea i le ala kaiminga mai le amatanga pe o le mea le wha mai tamā o ko i loa sai ei o ia mai le amatanga lea la o mai i leo wha mai le kau lea o ko mangu malo ke kusi aku ya o ko mangu malo ai se o ko mangu malo ai tau le ale ko o tino ke viso le tu tonu o le Ekalesia ona o Yesu ke viso me o le tangata muri le whamatala mai o mai o tamaiti
Wamaia, ua utusi atu ia te o tau tamaitie. Ua utusi atu ia te o tau awa ua o tau I loa le tama. So se kamai kiki a e ola ae, ma oa o ina ma tupu tupu ae, e kakau angonga I loa long kama. Whapenga fo I oi. Le te mai moa mai le tae auru nei, le ua avea oi matama, ua avea oi mataule lea, ua avea oi matina, ua avea oi matamateine matua. Ai sa e a maka mai o e lai kiki, nga e whaangau mai o e lai kiki, e kele I loa se atua. Ao leo fa mai I, wa mai awa ua o tō I loa le atua. Ua I loa e, ua I loa ka maiki, ua I loa ka ulea, ua I loa ka maa, ua I loa le whanau, ua I loa le tina, ua I loa le kamakengi. Lea laua whaamanatu mai ia le tusi a la apostolo Paulo, I le Ekalesia, ma le tino ke riso le au whakoakua, le au pa ia ma le au pele, leanga o lea kau ke le raulang. Lea lau whaamalosi mai, ia oe maa o mai tātou umai le tae ao le nei. Toe whaamanatu mai ai, le whaangau, ua whaamangalo inga o ko on sala. Onga o le ingoa Yesu ke riso. Ta mai, o kusi aku ia ke o kou, o kou I loa sai ei o ia mai le amatanga. E sa o I, sai ei. Sai ei e su I le amatanga. I le foafoanga I le atua o mea uma, sai ei e su. Whawhenga e whamaunga, ina ua petalai atu le atua. I le teimi o le awhai ei le urua I tangata. I nā o mai a tātou whai a le tangata. O ai le whai ei. O lai whai le alo ma le angang paia. Le atua, le tamā le alo ma le angang paia. O whesa ei, sai le amakanga. Leu whamanatu mai a o le tamā le tutonu o le tino ke riso. Le te ngalua I tonu o le Ekalesia. Leu whamanatu atu ia te o le tamā le atua lea. Sai iaia o ia I le amatanga. Lea lau sau I lalo I le tangata muni muli. Pe ono whai atu e whai ko inga tangata le I. O tangata ia le kongo le Ekalesia. Le whanau, le tamā, le taule, le amale tamatiti. Le fisiri, e san me wale ka ua mai el tina. O le tina, o le ata o le Ekalesia. Le anga o le Ekalesia le mele. O tua inga tangata ia le tonu o le Ekalesia. Ai baba ai le foi pusu kolu le whanau e. O ngai ko kongu marikinga marika makingi kongu nga. Ai sea, o le whanau ai, o le whanau o le tua. O tātou uma o le whanau o le tua. Ai le whiongo pa ia le tua. Whai kau le ngu, e le whai kaua ki ngā. Ngā o ka maa ulu a inga e whai tau. Le alau e whalongo I ei le TAEAO le ngei. Le maa ngaia, le wha solo solongo mai o le kusia le apostolo Paulo. Le wha ngau. Ngā o kusia tu ia te o tau wha mangalo inga o kou anga sala. I le suafa o Yesu ke riso. Tamā, o kusiaku ia ke o kou. A wāwo kou I loa sai ai o ia mai le amatanga. Le tau le ale ai, o kusiaku ia ke o kou. A wāwo o tau manu MALØ I lo I le o lo o le anga. Tamaitie o ke kusiaku ia ke o kou. Ia le ngā. Lana mena tusi mai ia. Ia la apostolo I kamaiti. Ua oto I loa le atua. Whawhenga I loa e. E kamaiti le akua. Ngai loa ia o e kamā. Aisia, leanga o launga ruenga le sa whaisa o ao. A whaila e leo I loa e whanau wite le atua. O longa winga o le ilo, le isa o ngā ruenga o whaia. I kele ka ua I lau whanga ui, la iki, I le atua le, a lewa mai kamaiti e. Ua outusi atu ia te outou. Ua outou I loa lea. Outou I loa le atua. Outou I loa. E se ame ua lainga I loa e whanga wiki le atua. E se ame ua I loa e outou walo masau hui whanga ula iki le akua lea. O ngora kako ngā ruenga le whai. O lea, o le kau, o lea o ao. Lewa mai whata oto. Ia o a ora kama I kusa maonga ala. A o inga makua ele koe kea e se ai.
ai a fai e lek le tato ngaluenga lea, o le tau, o le tua i o tō walo makako whangau, o le kari, e le iloa lai ka maiki. E makukua e a vea kamakala vou ma tangata matua, ua makua i le iloa ma le akua, ua makua i le iloa ma le tama, mafua mai sea, ina ua lek le ngaluenga o e mau. I le a o wina le o tō walo, ma kako whangau e winga i le atua lea. O le waenga mua mua lea. Whai mai loa le lalo le whakausisi unga o le whai upu lea. Whai mai. O le... Because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Whai mai loa ia. O le māngai ia. O le ala tautala tama, I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. Wai, ngai loa, kusi ako ia o kokama. No tau loa lava o ia, mai le amatanga. O le winga la, o le tahua, o le mele, o le awao fo i o alo mawhana, o la iki. E o le tamale ke mai moa, mai maa o fo i le kaukalaku. Awa o langa makua. E le koe kea e se. O na malama lama mai loa ma ta ofi e alo mawhana, o le akua lea. O longa winga, e kaunga abide inside them. Or abide inside all of us. E whapenga whakakou. A whailenga o mai elu ka mai a kia o maru ki ngā lea kua lea. O lona winga o kere koe kia e se. O le a o makua pe o lo makua lea. A lau nofo i te tonu a u lea tua le koe aluisi. O le ka ua lalanga o le Lapataiga ma se toe whaamanatu mai o le apaskolo. I le Ekalesia matangata ko inga tangata ia. E whaare pe o na o whaasoa koe le kokongu. Leito tonu o le tangata. E waila i le whaiunga. Le wha mai e whonga le... O mai le whasa moa. Lau whaitau atu whasa moa. Wha mai. Wha mai. O whai upu la e sfuru wha. Wha mai. Nia whaitau utua le whai upu e sfuru male wha. Wha pea. O tauta mai. Ua utusi atu ia te outou, a wā o outou I loa o ia o loo I ai talu le amatanga. Tau le ai o utusi atu ia te outou, a wā o mano losi outou, o loo tu mau fo ia te outou, le a fionga le li, ua outou manu malo fo I loo le anga. O le mea le ua kusi ma whamanatu mai le apaskolo I kangaka ia, le ua mangu malo. Ua mangu malo tangata ia. O lona winga la, a whai o leki kongo le Ekalesia ke wiso. O oi o le tamā, o le tina, o le tau le lea, o le alo teine, o le alo tama se ia o i o tau walo matato whanau laiti. O lona winga, o ka kou le kongo le Ekalesia ke wiso. O ka kou o ka haka mangu malo. E le o tātou o ni tangata whaia inga. Mai whai upu ia su kosu whasurima. O le mangai e le whakakianga whai upu ia tonu. Ia kia uia marau whaikau. A whaila o au o le tamale ko kongu I. O lona winga o au o le tamā manu malo. E le o au o se ka mā whaia inga. E le o au o se ka mā whialolo I solo. O lo aisea, lenga leo mang malo. Lea laua o Lapatai mai le apaskolo. Ia, le Ekalesia. Ma ko inga tangata I tu tonu o le Ekalesia. O le anu winga le mea, o ka kou o tangata manu malo. O tangata I tonu o le Ekalesia ke wiso. O tangata manu malo. O tangata manu malo, o tangata na. Ele o ni tangata whaia inga. Le whamai whapetania. Mai whapetania whapea. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides to you, in you, and you have overcome the wicked one. Why? Mang malo,
Wa kako mangu malo i le o lo leanga. Tātou i tu tono le Ekalesia ke wiso, le tamā, le kaulelea, le kamaikiki, le whanau, le tina, le uso, le kuawhiwhinge i le li. O tātou o tangata manu malo. Ia e ngalue, ia e ongo sai e tu maua ina, leanga o oe o le tangata manu malo. Ia vaenga muli muli, ia o te fia tautala i, o e pōpūla le vaenga lea lau tamwhai tautala i TAEAO nei. Le ke maua mai lai foi upo e sifulu maleono, sifulu lima, sulu ongo, male sifulu malefiku. O foi upo la ia, o lo o tau mai ei la e le aposkolo i le Ekalesia po tangata ia, po o le whaangau, o le kamā, o le kaulelea, o le atali. Lea lau o whamakala mai ei, mea ia le tonu o le larolangi nei o ko soifua maka ko ola. Aisea, leanga o le Ekalesia, o le ai le larolangi le Ekalesia. O mea la i o whamangaku mai e le aposkolo, mea ia i le larolangi, Ekalesia le whanau tamā tau le lea, le whanau iti, ia ko whaikeke lai mea i ko kongo o le larolangi. Aisea, leanga le fo i ma le Ekalesia i kongo o le larolangi, e le i awaisea le Ekalesia. Le ala u wha tala mai e le aposkolo mea i tu tonu o le laurang. E te tau ona pi awea i e le Ekalesia ke wiso. Le ala e wha malau mai e le aposkolo mea ia. E longo mai a te oe. Le tangata manu malo, awange e whaia mea. Awange e manga oi mea ia le tu tonu o le laurang. A whaia ke mangu malo e koe whaia mea ia. O longa winga o oe o tangata whaia ina. O leo whamele e a whionga pa ia le tua. O leo wa overcome mai. E oe mea ia of the wicked one. Leo e mangu maloi i konga whiki ma mai leima mea leanga asaka. Ia ngofo ele inga. Le vaenga muli le sulu lima sulu wongo sulu fiku. Lea lawa wa kau mai lola ele aposkolo Paulo. Mea wa Ioane, mea le lalolagi. Ia o le mata upu wa loa e whalongo iei. O le TAEAO le nei ma le whasoa. Leo koe whamangaku waku ia ke oe. Leanga le e le lalolagi a le Ekalesia ke wiso ele i awesea. Lea lau a whai mai, ia ua e mangu malo. Le ngata la o leo e mangu malo, a leo koe whai lo mai lama mea ia. Mea la ia e whaikeke ei oe leke mai moa, mai whalongo longo mai li TAEAO ni. Aisea, neanga o oe o le tangata manu malo. E le tatau ula e le tangata manu malo, o nga koe manga oi mea ia le rarangi, mea ia la ula ua atua. Ona whama ai leo le tatou whamalo si li TAEAO ni. Nge whai mei foi upu ia e suru lima suru ongo suru fiku. Le lau whai tau atua, whapeo tania. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Le tangata manu malo. Aua e tea. Aua e te manao. Fasa moa. Aua te manao i le lalolangi. Ma mea oi le lalolangi. Aisea, leanga oe o tangata manu malo. Leo o mana tusi atu i le aposkolo ia o kou. Ma ka uaku ia ki o kou. O kou o kangaka mangu malo. Tu mau o inga. Auangi e manga o i mea ia le lalolangi. Aisea, leanga o le Ekalesia le lalolangi foi. E leo isesi mea le Ekalesia ke wiso. O le Ekalesia ke wiso. O le ka penga i le lalolangi nge. O leo whamanatu mai a te oe. I le TAEAO nei. Ia matoe whamanatu mai foi le tino ke wiso. Mai kako uma i le TAEAO nei. We are in the world. O lea kau ke le lalolangi. O lea ka penga le Ekalesia ke wiso. O leo matoe whamanatu mai ai. Oe le tangata manu malo. Mea ia. Aua i ke manga o le lalolangi. Ma mea oi le lalolangi. Koe whaalongo le whai unga o le whai upu. Le whai mai. For my do not love the world or the things in the world. If anyone
if anyone loves the world. A whai ese tangata e alofa pe manga o I le laulangi. Whalongona I le unga o tangata na. Pe a whai o oe o tangata manu malo. A o le haike manga o le laulangi. O le ke fia I le laulangi. O le ke alofa I le laulangi. Whalongona I whai unga o whai ipu. Lea lea wha taula ia te oe tangata manu malo. E ke le ki kongo le Ekalesia. Ala wha koe manga o koe mea nei o le laulangi. Whalongona I whai unga o whai ipu. Whai mai. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. A whai oe o tangata e ke alofa I le laulangi pe ke manga o I le laulangi. O longa winga o oe e le o ia te oe le alofa o le atua. Pe o oe whai o le tangata e ke le alofa I le akua. O oe o tangata e ke le alofa I le akua. Aisea, leanga le siri lo manga o le laulangi. Ngai lo manga o I lo akua. Oi, lo akua le a maka mai a le wha mangano inga sala. Wha mangano I lea. Wha mangano I longa koko pa ia. Lea tua lea lenga liu tino tangata e ala I longa alo Iesu Keriso. Lea a maka mai le fwai mwolwhanga ue. O ke kusi aku ia ke o kou au wha mangano inga o kou anga sala o ngā o le ngoa Iesu Keriso. O lea lau wha mai I. A whai e sisi mana o I le laulangi ngi. Pe fia I le laulangi ngi. Pe alofa I le laulangi ngi. O lona winga. E le o ia ke ia le alofa mai le atua. E le o ia ke ia le alofa I le akua. O lea lau winga o le mea. O ka kou o tangata pepelo. O tātou o tangata kau whaalaka. Kau ke whaalaka le atua. Mangu maloi o whaolainga I o. Ai o le si kaimi sau I. Sau I le laulangi. Ai se alanga fia I mea ia. Fia I mea ia kolu le laulangi le lau whai tau atua. O le whamalosi li kai au nge mo oe mau. Mai tātou umaratina o Keriso. Wo ele kaimi e whae I lunga o tātou ulu. Wo ele kaimi kau ke malama lama ai. Au ange whapongi sa ina I tātou. Ele li o le laulangi nei. I mea I to tonu o le laulangi. Wo wawa airi le laulangi di taimingi. Le wha ila mai e sa kangi o lea mea. Malea mea. Aisea, e ko singa I eila wa ai. E ko singa I lo manga o e ko singa I lo loko. Leila lo I. A whaila o oe o tangatai. E ke le alofa I le atua. Ia o le unga ngā kau. A leu whamalosi koe whamangako. Ekalesia Keriso. Matala. Ala maia. E le o le taimi ka kou ke kū whakasi ai. Tātou te ngālu lue whakasi e tau soa le ato la aua le tua. Ma ka kou sawa vali pe I luma. Lea lau e whalonga iei. O le mea lea. Lea whai mai iei I. Ia. Lea lau whai po suru ongo whai mai. For all that is in the world, the lust of the flesh. Mea mua lea. O mea uma leile la lorangi. O le tuina nau o le tino. Wow. Mea laia leile la lorangi. O lea. O le kuinga ngau o le kingo. O mea ia. O lea wa mai o e mau. Le tangata manu malo I mea ia. Wha mole. Wa ai la mea ia. Wa ai o e mau mai ta tau o tangata manu malo. I e kakupa ule mai leia sa kangi. Mea lea. O le kuinga ngau o le kingo. Ai whai tau le karatia 5. Ngai wha malau mai e kuinga ngau o le kingo. Oka. Se kele pese furu fiku ea ia kuinga ngau mai inga. Ai te lole unga o le tangatanga ke whaia mea ngā. Pe ai whai tau o le wha tau siusi unga o le maunga ia karatia. Whai mai a oi la tau e whaia ia mea. E le whaia mō la tau le MALØ le atua. Ue vai le unga o le tangata manu MALØ a e koe pa ui mea ia.
koe whaososoinga oe mai pa ui mea ia. Lea lau wha mai karatia. I ku inga ngau i o le tino e lau mai e karatia. A o e whaia me whape ngā. Le whaia le mālo le atua mō lato tofu. Ia whai keke. O le wha manatu. O le koe wha malosi a ke oe maau i le TAEAO le nei. Ne mea lea ka o le tu ina nau o le tino. O le tu i nau o le tino i lea mea ma lea mea. O le whaita anga, o le muri lua, o le ami, o le anga, o le ngaoi. O le whasi o tangata, o le poula. Oka sekele. Kangwe whai kau le karatia lima ngai. Spulfiku lei mea mo whai kau. Ia vi ia le tua legging tae fou. O le mea longa lua, mea lei le lalorangi. Le wha manatu mai e kusia. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes. Mea longa lua le, o le kuinga ngau o maka. Ekalesia. Le whanau, le tamā, le tau lea lea, tamaiti, le tina, o teine talabou. Le kuinga ngau o maka. Wow! Ke loa, o le kasi lea mea umuko i sili o ngā sawa e le kamini o kakoi. Kuinga ngau o maka. Io ke le whai aku, ke le whamasingoa, oe, ngā e kei loa. Ngā e ke sira fia le mea ngau e kuinga ngau o le kamini. O lea, o lau ke fongi. Technology. Ko kiki ao le po e maka maka. Mafua mai sea, o le kuinga ngau o maka. Ai ke le loa, o i ngai ke pa uai, ngai ke whaia inga i ngai, me ngai ke maka maka. I le po a koa. Whaia inga i le whanau, whaia inga i le kama, whaia inga i le kaure lea, whaia inga i kamaiki, uka wai kamaiki raiki. Kamaiki ele i o nia onga. Waka alo i mea ia. Na o le wha mai i, mea ia i le larorangi. Ia whai keke la o ke usiano. Whai keke ai o le tangata manumalo. Whai keke ai o le tangata le ua wha mangaro inga o anga sala. E le toto Yesu ke usi. Whai keke ai o e mao mai tato uma. Le wha malosi mo ka koul kai au mi. Ia whai keke. Le tu ina nau o mata. Wha mai a Yesu, matai o lima. Whai mai e anga mua au e ke muri lua. O au ke whai aku i ake oi. O le kangaka ua wa ai aku le whawhinge umanga o e longa loko. Ua umanga wha muri lua ma le whinge ngai longa loko. Mafua mai sea, mafua mai o kako maka. O le ale mea tatu e whaia. E kaunga wha pa ia o kako maka. Le mea le ua wa ai e sa moa. Le tele ina whaale tonu o e lo kako wakungu. Tulou i tamā. Ua toi whape nai ana tau whanau teine. E o i whanau o whanau. Mafua mai sea, mafua mai le vai. Le ale mea le tupu i lau wa ai mala u vai. E le pa ia le ka vai. E ka kaunga pa ia lau wa ai mala u vai. Aua ne ia, awange mangu malo mai la le fili. I lau wa ai mala u foi wa ai. Peung wha mai Yesu. O le mea muri muri. O le tui ina nau. O le pride. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. O le kui ngā ngau. O le whaalia lia vale. Le mangingo i o mea umai. Mea umai, e ringi mea mai le kua. O whea mea mai mea i e kolu pe o ngā lau a kurikai aongi. O mea lau langi. O mea i a sa o laika ko o ngā mua. Ai whawhekai la pe ngā whamerwai pasutolu. Le whana ue, ua whamangalo inga ko wanga sala, o longa winga, ua kako ese mai ma mea, sa kako whaia mea, ora kui ngā ore kingo, ora kui ngā o maka mare whaalia lia vale o le o langa ngi. Ora kai mea ngā kako kalia ai Yesu, kako ese loa, kako aku te tongu o le Ekalesia ke viso, le kako iai, le wala paka ia mai kako, stay where you are, ngofo inga, koe whamangaku mai, a walangi e koe alu i, Nango mea ngai sa wai. Le fa mai le tusi o Efeso e lua. O kou sa oki. O kou sa oki anga mua. I kui ngā ngau mā mio le anga ma mea uma. O kusa le malewaenga le pe ono whasoa atu i le TAEAO le ni. Aua whai keke kako uma. O kako ua tātou tangata manu malo.
o tātou o tangata o whaamangaloina tātou angasala. E ala i le toto pa i o lo tātou ali i o Iesu ke iso le a maka mai al fo i po suko le whanau inklura i le ki ngā ma le tamateini le anga e whaitau tangata i e tō whai le o ka ua mai se ki ngā na o le whanau o le tamā o le tau le lea ia ma le whanau witi anga le leile atua nei TAEAO so soani e tu wha atoa atu e le nganga pa ia te oi le nei sa wali ma le nei wha malosi ina ia tā oso ina i pēa lo soifua ma lo uola wha malosia le tine o ke iso onga o aso ia ua kako iengi o tātou i aso whaingata aisea le anga o leu kako iengi mea ta o aso e ngata ai le e wha malosi mai karatia i kuinga ngau o le kingo ia a oi la tau e whaia ia mea e le whai mō la tau tofi le MALØ o le atua a makaku i ai end up kako kau ke end up le MALØ o le atua Ekalesia whamanuia le atua e ate oe nei TAEAO la tātou whai u se talo i o mai le atua o le mātou tamā whaftai mō la upu e le atoa senga ruenga ale tangata e o talo le i anga pa ia fa atoa atu la upu i ai o finangano maloto na mai se o lau Ekalesia le TAEAO nei le au pa ia le au pele le au filifilia o le au fa tua lo matou atua ina ia tau soina ai pea i matou ina ia o matou malamalama o i matou o tangata o manu malo e fa manatu mai i matou mea oi le lalolagi le anga o loo matou i pea i le lalolagi e whaftaita mai lau whamanatu mo i mātou ina ia mātou o ese ai i mea ia. A wā mātou te le maua ai le MALØ le atua pe a whai mātou te toi foi i mea oi le laurangi lo mātou atua. Ia whaftai mo la upu se upu ua o tau tala i ua le tusa ma lau whafonga ta mai le TAEAO nei. Ia whamangalo mai au o lau o ona. Whamanuia le nei au o nā. Global Kingdom TV channel i o whamanianga lo mātou atua. Whamanuia sunga le ni pule, whai le poto mana tamai a wale whalau te leina o le nei ministry lo mātou atua. Ia ina ia lave ina ia nganga o si o mātou atunu pele o Samoa. Whamanuia le tapua inga Samoa mai atunu mamau. O e oro mai moa ma mata mai. I le au le TAEAO nei tama ia whamanuia atu i o lato loko. Ai le ngata i lea ia whamanatu atu i le au kewisiano ma le au whaatua tua. Ia le sa wali i le TAEAO nei o i mātou lava o tangata manu MALØ. Le li iro mātou atua whamanuia le sunga whawhengainga ma whaitua ma ne Ekalesia ona o le tatala o le whaitutoa. Ia uru whale mai i lau whanau mau o ona. Whapena ona tufa atu ai le upu o lo MALØ. Whamanuia iau o auna lo foto ai mai ma ngā solo mai o latou taimi. Iei o whamanuianga, iei lau whao unga tamā. Alu atu ma le mana la upu. Lave ina se anganga mo lo MALØ. Ia whaasili ina ai. Ona e whamanuia nina ia avea le tino o ke wiso matino e tasi. A wā o lea o lo whinangalo. Whamangalo mai au, o lau o auna tama se upu o te utala i ai. Ia, i watu mea umai lau, fio le vi inga o le whamanu ma le whanetanga, i le nei tai au fōu, tu mau mai le whatawa i a te au o lau o auna. I lau ngoi Iesu o te talo mwala au atu ai nei. Amene, ma amene. Ia, mai a te au nei le tenu malo whamufolo, ia o te whatu sa moe nei tu lau naso. Tau whasoifo, Samoa.